I will be leading this service in Sangam dialect, so I beg an apology to all the non-Sangam speaking guests and invitees. Tapche da kimachere Sangam Baptist Litro Dimapur Reverend Tritung Pastor Nguchila Kang Makipa Mga Pisa Cho Aning Se Chapa Tapche Nyetro 16th Tosu 2025 Pekha Amoa Shipalong Tapche Chung Anwata Itano Nguchitige Kishiki Tsanya Kure Tano Atzio Tankidana Libu Digan Akanya Yu Akaba Digan Alata Yu Dr. Chalicham Pastor, President USBPU, Akang Yuzi, Reverend Tridung Pastor, Apadungba Ningseng, Choir SBLD, Pastor Kyang Tangkidana Janong, Reverend Tsibise, Amapa Aningse Janong Takha Home Evangelist, Sangrang by you, Dr. Alam Associate Pastor, Achanka Tankitana Amalona. Chanyang Kyovanong Tapche Hiru Linong is a merch on the Tsang by Kang Adding Se Jena Ki Katu Tsano, hymn number 290. Shang ni shang liba, irtribong Jehovah Tsunrang, yang sarmicha yang saba, adirmicha atibong. Irne chenyang hila, akanyang na kyang ning se atishamala chanong. Necha yuzilardika tuina Tsunrang ba kukamki zero makuke liro. Chenyang tsung se hila, irna natungi arang chekadu yobaba. Digibong na Krista dikiroba. Kang magibe mga chungcho anya trelanyana. Atsar apam rangchoroba. Atriya tamong na tsungrang ba na trona rukuroba.
Anyone Sangsirudo, Lapchua, Tungshiringe Hatzeria, Tamula Rangchona, Mokoksin, Sunrang Badiki, Robakang, Makibamanga, Katala, Natsuramana Kamchorode. Irnan Nakaning se Atishi Amalak Janung Asalang Sachona. Yusirka Duirobo, Hallelujah, Pa Irna, Irtiki Bonang. Nakaning se Atishi Amalak Janung program around Chitrunam Liro. O Zurang Hipa, Tapchila Zinung Shulam, Kwahimaliung Ko, Timavaliung Lana. Mokukin and the Tigger Sanyariko, Tiker Dika, Duiro Hilazicho. Natsuramana Arakangsa Hasaroi Amuanu Matishing. Hallelujah, praise the Lord. Abadumbat Surang Nanamalaja Shodekyo. He palitrola ke irana natangi aran Chayoba Amonung Siona Kayaning Sechaluliro. Ipa Tapchela. Achong Lana Kanyang Yoganang Secheba. Koa monong chingok chebaka dui chong na lirana. Natsuramba annalang na bakuna akong kesha sanu shulam. Hi ba tapche Christa kila kakuchicho aneng sejere. Adi dinyat digebo na Christa dige neng sejere. Machangada shikada la nayo amay achomang lang na ba irayula zamba. Isol Christa jingde makuge Nechana nying liba amo anung sa tali chingyo tangkina ng kishi tangre lady nalam choroy du tsang. Amen. Praise. La lady jingling jo tapche landa to. Timapur ko kwema liong lana Pastor D. Isa litola tike rati ko tike la rati ko hipa litola kiyo atsati. Family, friends, and well-wishers. Nara apam litonilan akuti chene amalajare. Chenge isahipa litola. Tiki rora kama kapa mangachung kapahi. Lito mashupa kan yere pa tangi urote chenge hi akuti ba chanoe. Ko hipa nyamohitza. A red letter te isa dikera Reverend Tree Tonko apiku ki tumako isa mayurati hila yutirati ning tamen he ama mai no nyamo amala khatno na ni tsara ton akala ipa cha cha ya ro ma tore ba kha lito khatula dikero denge ke pesi di papa dike papa ba la ro ma tore ta isa dikera Reverend Triton la full-fledged pastor 2000 na sabro chenge kam ma ke manga chung ba amawanu tirago hi na dike bala ko nayo dedication tsena bana long sa choka dung sore ingi che chola la anyola hila apite ro apikanto ning se japama ta misi sanong la triton traze atiu jaba za apie trela repa azara anyo aya ko atpa sabat ma ta lab chola tangki danang la tu ma he ta ngu chingu yang la apitza yin dite anya trela anya troda ngu chiro jo ipu na ngu ko amawano tirako chenye lisa ashipno Timapur Santam Baptist Litro Tangan Postila Lipahi Timapur la mi prime location katu isa hila isa li so rupai ko isa ta way back in hilamoro de tubina la lite ada katu chongcha cho I number tabiono ta isa na lete apuna sa tapchiro ko Zengro Hana Timapur la lirni dala amawa charba khali adane dala zengro baza ate za khangin shamba butsen shiraro atano selin la me kadu pam pam azara yi ke katsri na pa lam thin de ha cha phamane za tirako
ko sandamra mayurati ira kyan ko zao ba ma wa jang pa chenge hacha be kha li re isa 90% la ate asiro ra sanwe ta akudi ti kirati ko hacha la anya thela anya nash ki atong so ko than ingi che cho ko hi Psalms number 126:56 verse 56 la yo li cho kyo sarana ma shuno ma che hi patra wa chona ra nash ki sho wa chona ra na akanya la ma phung hi pro ne ba chingi isa reverend ba hi pa ama paku atiu ba la parana kichi li ba la pi ya ko isa te tsena ba yu to ro ba ama wanu tira ko hiri a pamcha na cha thelanya suzarati na ra tang hi da na ma kap chona na cha ku ki ko santam ra sam wanu cha so ko na limila to cha za ka ma ke ba ma ka la ti ke ro te aro ti ke ra di sa chenge present ko pas khu chi ra ti majority sa aro ti ke ding ge ma ka nya so ba ma khan lang khara la to sa na ram ba ti ke so ba ling ge chenge ba nya mo ma ke ba ma ma ze mo hi ni la na hiri a pam da chobe ba chenge ti ne isa de sa mangu asi na thi ki asi lam no si ko isa khatun balang pe cha pa yu chi la ke khatu sa pa ti ke wanong pa ha cha sa so majority ni la na cha ko ate ti ke ra ti ni la na cha malang chi re 1998 la api long kham la na youth pastor cha MTF ki wanoni ta hibatima bola ro ku khira ko tuzara nya pe cha sino ba ro ko hila kanya lamba kha tu cha ka nya ta she api MTF khite isa shi pno hila maro ite to bina la la ti te ta santam ra mayura na ngi che ka nya isa rang cho yin ko ko kam de isa na te he na ya khate achung ro khira mal ri ma ha khate ka nya ta shi ya ka tu ki sho yin no no ha cha be kha mayura ti santam ra ti ira la ro mal ye ta lam thi de rang cho yin ko isa rang cho yin cho ambi asi cha cheng ye zu re khang lang be lang ma le hila aro ti ke ra ti ma kha san ya ra de ma ki ta I think che cho ko ingi che cho la la cheng ye sang tam li mi la a chung ra san ya re la a zao ba isa reverend thi no ko in la cha da lam ra pai ko za ka an ya ta shi ma yu ra na rang cho yin ba na cheng ye za ba am wa no sin si isa la zu ra pai ala sa ha cha be kha ti ke ra ti khara li mi te no khu chi ko la na ra khara li tho pa na chi ko ate khara de se la pam no ko le na ra de kanya re zena ba na na kha mangu a cha cho na isa ka ya ta shi api MTF khite yin so ko ha cha ba sin si ha cha ba an gi ya cha te I ro chu ra pai asi su ro la ra kanya re atong akan la chupli khatu ro ma to no cha cha ra khali 2003 la isa makapa manga maze mo sa api pastor sa ro ba ka sang la isa maze mo ko sena ba na kan sa yin ba ja de sa 2028 la de sa isa golden jubilee kan thanya maze mo no ba ese pastor ko pastoral ministry la nguchina jubilee nya la ze no amba no tira go Katulazi nomina atong cha zamang re ta amawano tirako hil sena bana na tike pa ko bible la yo li choro sana api mai na ina ram mai ne ko yo li pa anya ku kina kha ko cho tike cho yo chupli anya ta shi ze mo li tho kha la ta
ko yo choroi ti ke pa lang pa pa lama ta ha cha ta ti ke no pa sa no cha za za ama wa no ti ra ko no ate sa leave te ala kha ko cho na ro ku ki to ma ta na ra cha cho na na kha ko cha ba khu santam ra isa ti ma bo li tho tu ma ko santam li tho ti santam ra ma yu ra ti apam ama wa no cha so na ko na li tho nei la na ko program la che li tho nei la khi ka na chho ma chi re ate li tho na ko se a chi bi khat ru chano ha che ko amala ai ke ba ma ta sing ba ne la na ko chano sing na tu na apam ba thei li re ko tu chana ha la na long jang na ko jin na ko isa li tho na da chapa de li tho la sa ro na mya ta li tho ra khu ba yu de te sung so re hi e ti ke ba za lo khu chi no ta par yu cho ba ra sa ro ar ku la shi ra te ma kha tu na te san dam yu dong cha cho la a chen ma sa no ha cha khan la na li tho ra na kha dang lam thing ko par yu na cha li le ta tu cha se ra na ko ma yu de te ma khi yo sho ma cha re in khi ma chi re appreciation certificate. This certificate is presented to Reverend Chitong Pastor in recognition of 25 years in pastoral ministry. As a devoted shepherd, Reverend Chitong has selflessly served the church with unwavering service for 25 years as pastor at Sanctum Baptist Church, Dimapur. We express our deepest gratitude for his tireless effort, commitment, and dedication to ministry. May this milestone serve as a testament to the profound impact and may God continue to bless and enrich his family. Presented by Sanctum Baptist Church, Dimapur. Ate, ro khan kich. Ate, litho la ran sa. Ji yai cha ro nam ne hi la. Ara ku khira karo ai la bi khan kya song so ma phle ha tu ma sa ko te so sing ra ba na yang ban ma ba chang ma so bà hi bị kia cha ninh tang sau rằng bà kia an ninh si chơi cô chính riêng cho nên lipa chân yang isa thấp chế lăng nợ tớ cô Reverend Tri Tung Quang nhớ trời làng nhớ utility azazi thấp chế hiroi mà lạc khoyati yang licha cho ninh tang kanyang sinner piti yam su na yaring alatza yu cho nung pa isa pastor pa na za yuwa chati lam na katwita lam thingko hi khata nung pa acha cha nung ma cha nung phishu nung ma phishu nung pa lam thing na chota te chenglang present tike ya cho khanglang na hi pa hi no lam cha khache khang acha u cha nung e pa yu cho khanglang na kamasi malakong isa area lasa alam ching pastor ti alam ze lang narati sa likhang le tangi isa conference ning la chati thali na maya nung ko naya racha isa area ning la nasa koksi yata nana yo maching nang pa yang li cha cho ning tang isa area pastor di desa katang kanyang re kamatyo alatza yu chopa hi isa dikan rakatu na katang cha chomachi na zikong thali bi pa cha hilanar pam na lipa khare kyang chare nangla ma khang la aroti kirati khare kyang chare nangla achau pa chonung se khadang lile hila tura lang narati adi reverend pa tura
ku ki cha na ti ke pa ara lili ti ke pa suro a chau ma the ra ti a trung pam khang le ta na ra pam on behalf la na a chri chanyang ma chima chama kan khatu changi sa nar bi te yari nang ko na introduction khashing le ta cha se chuma chi na adi se pe kya ya chuning la na sa ki kya chri khechanu United Santam Baptist Pastors Union ningla ko area pastor ti azazia pam ningla na Reverend Tritung ko Mrs. Suzarati kuchite ko senang kona akuti ba cha chumachire pastoral ministry I think this might be one of the most challenges ministry in Christian perspective pastoral ministry la nyang yamba ku authority na hi chungpa khat roi chanwe changke ba khat roi chanwe kamathyo ku chi khar la la au cha ha cha ra ma cha ra cha ata na chang cha kha sof sa ke khang la au na a cha kanya nu ta chu za ra ti na la complain chanu a ir la chang kha hard to khang nu tui pa sof sa ke chu nu adi sa mar si kha chara yo khang la azat na la ma khang azab an la amar si hi chara ko nu azit par turn la a hila mar si kha yok pa cha ko hitas yo nu hi mo tu chung khang la tui pa shum ma chung chu nu shu chung khang la tui pa dal ma chung chu nu dal chung khang la a pa nu se chung ba ma tu nang kha tu se chung ba ma apa yo pa kha tu kyo na pastoral ministry cha tike thir na ma the nu ha chro ye ta 25 years acha litro khatula pampa tike pa kanyang na checho na monong cha pai cha angi ma yang nu e ta tang angi ma yang nu e hi pa hi ni mo hi cha a day of achievement ko che pa yo ni mong khatwe aku ha cha se yo ngere we have still a long way to go abatung pa tike pala makan challenges at isa tung vanung palile ta chengening tang it is a day of achievement ko hatsaning tang sarang pa kyang aning se chapa a day of thanksgiving and a day of celebration riapom yorta pa mung pa yo nyemung pe kya khatu lile imbaling makyang talam tingko isa Santam Baptist Litro Dimapur nara amawasi kya ko pata inalita yu ngera pai ko cha khata chu khang la mong khon ti kerati sa ngi chera ko dikon ti sa tsara ko tikela rati sa tsara ko mayurati sa tsara ko amawasi kya ko hidayo ngera pai haza khata chu dala litro karala 25 years pisate palu na checho kyacho pa zamina lile ko tike yale ta litro atrung pa na litro na zrui checho na changi roi hita tapche aza kyacho na kuzi yale chakang isa takumiti lasa agenda cho thinung ko ita iris ronam lile sarasarenge mongkhon tikerati kang bakep manga chung tikete litro na thapche acha na kalap na khachapai akwa cha compulsory sa sonung pa hacha sita lam thingyale hacha lam tikete hilale khoya rapai hacha ko na yoinge pa cha nara amawasi kya ko nang akwa cha yoinge rapai iprira tharya sangla kiting khote mongkhon tikerati na cham na tikera nangla mayurati tu samaching chu noile haira yuma ko che
ta kho te mong kho ti ke rati kanyang na ti ke so nang la amawa kha tang wo li le le ko acha amawa cha tuturu na irin sama yo che khang ko tangi hachla hon se zele taripi se zele government job se zele entrepreneur se zele nothing ke papati apa machla zele ache ko kanyang re mong khon ti ke rati dikanti makhala tikera tikelarati mayurati chengilang isa tikera reverend tritung ko anya thelanya nerne heroi kichina maina thapche acha kheche choning tang hacha pastor ti apam nilana ko area nilana kanyare na ko nerati hacha sa chomachire kok se chapala isa dikan pana khatang cha chokuchi ko kuchira thapu na chokuchi pa ilamna khatang tasina lam de licho pa yue cha atrungpi silent spectator isa na churi silent sa na chi pa khatu cha pastor ti ni tos khatu li le ko tangi pastoral ministry la nitper and the kote sumbazera nangla 25 years machino 50 years machino andi yucho mitin chite litro palang chite litro la function khoyate kukila suzara acha kang sopa suzara nda chepa suzara chanang licho thingpa chutura chanang ro cho thingpa kuki thingye pa hajapa andi cha long yep na chungra ba dike so ba cha pastor di ni ture ko ache ko chengilang hipa hingimong pastor ti aponing lana ifa te jamina kanya re nang aku yu kya khat acha yongera pa reverend nyamung sare ko atike lang na yochung ko pe kya ma te singra khira nang ko na malam sono kya lang na ina pe kya ki kya khanung ko da yochung ko chengilang reverend anya thelangya ko apingi mungsare ko apining dang sakarita yongere long nerati acha atung licho yula is a reverend tritungcha. He is one of the eloquent speaker sangtamra yucho yulai kama to aronung la sa tung linung ko le achi pala sa tung licho chap linung ko le aira pastor di yula chengilang apicha irna look up chapa he level lama that we look up on him apicha thinke na chepa azari lang nara acha khatulile chengilang reverend tritung apina books ti kipo internet source thingpo athok chingli pa chama tangi reverend tritung yo thola cha amasa yo waka chingli pa anytime apin sarang para yo chepa thala chepa to chepa vachepa konguchi chepa hacha reverend tritung kya sarang pa na chepa yo tasi ko jiya jolile atrung acha licho yola apicha khatwe ako hacha sanarti yongere amasana pichipa pastor khatwe ko hi paicha khata cho khangla api yukhu na pichipa in apayo source de mangure ta charang para amasa ko api yu charang pa yukhu na chepa yo langnar khatwe ko anyula hacha se yongere asau pala he is a jolly pastor api rachipala nichara te chere cheshipa mara chingepa matokpa hita mangure ta khode te api rachira nangla nichara na lungphi pa kanyang pa lungsupa hacha api cha ke pa jiye cha hacha sakhatuli mayu pala e shizi chiko chako ya kakeko apa jamangu ta he updates apyo ministry akang lamlong tike pacha khatang update chali rapai
อาจจะอัปเดตชาเนลิปาลังนรกตุยมังเอาปาลาอารังโชลิปา a patient ตาอภินิตาอินโยงเงปาเจล he is not only a patient pastor but อภิเตจีเกปาเจล perseverance อาจจะยาอารังโชยุลาสลัมทิงนะก็ต้องรังโชกิเชนลิปา pastor ขตุยว่าจะสับพิชาจะจีเจเกลิทารูปาลา anytime we need him any of our leaders whenever we are in need he is ready to help นี่จะเรื่องตรงเงี้ยป่ะลังทงกุเงี้ยป่ะ practically exaggerate สารมาคนอิจฉาติเกชัวป่ะ ministry ละอีอาศิโรติ honestly confess สารอันนี้pastoral license มุติอาตรงปีอินลำโคขปีละ reverend ป่ะมาทงนงใช่อับลำถึงระไปขัดตัวปีโฟนซาปะอาสุงปะฮิขัดานุปะจิงติงปะแต่งี้อภินาอลุงผิวปะชาโจรจะท่าลีอัลลาละมาชักปะจิงติงปะ he is ready to help ขัด helpful pastor ขัดตัวกูฮัจสิโยงเงี้ยปะอัฐเงี้ยอุปละอภิยูโชปะอภิโย action ละจะ he is a diplomatic pastorยูชงจะอาตรงลีเลยนรลังนรตีอมเทรตีอาศิสารตีอาคิรตีอาตรงลีขังเลยยูโชปัสอาปัมเดชูเรแต่เงี้ยอภิชายิรนเลิร์นซาปัส he is a diplomatic pastor ยูชงปัสตั้งอัศวอันนี้เชื่อลังนะอามชงลังนะนิจารตีทับตาติตาโชฮัจสิรนงูเรอภินิตังยูเงี้ยปะอัจฉงกาขตุจะเช่นลิมิชังหิละโหอามเทกากับลำนุงว่าข้าปาปติกิจลำนุงสักตั้งสตาเลมแต่เงี้ยสรังปานะอภิคังจะปะจีเยหิไปจะตุนสมัยกิตาเชนแต่อันมันนะจังจงจังนับอายุลังนรขตุนุนังกว่าจะอยู่เงี้ยเร่อาชังกาชานะอภิโยก็อันนี้ทรีลังเงี้ย leadership equation ขัดตัวหิตาโยงเงี้ยปัจจัยใช่ยังลังทิ้งมาเทชิติตีเกราจ้าตีกันปานามินะขัดตั้งจังจ้าโยคูจิโกโดบินาลาลิติอิริสรังมาเทเลอาจจะลาสบุโกก็ใช่ยังลังฮีโร่อาจจะอิสาลิยงละอิสาลิโตรอิจมินะขัดตัวปนรปลัมเคเคงี้มายูรตีอภิโย leadership ละกัลบเชลิปัจจัยhe said, "Sana nguyale spiritual extension, makangla apa infrastructure extension katui liaro, hatasa area na makangla yuchona hatsarui nguyale. Nya litin lam tinya chupa api church advisory board chairman hatsarui hipa kangte isa litro la tuma ta iran nakse ngucho ta shi tu yono iran na bangucho ngucho ta iran na mamate. Ta irung mucho ta shi lamina isa azipara tite adesa trotana apio leadership la atsipa kang chakang chamina changes hero ya chuta sa atrungu ya no nang ko na pastor tiapam maro chenge pastor ti ninglana ko area ninglana once again congratulations ko se amala chere matoza sarang pana na cha thelange pichina santamrti ningtang ala amwanu sasong 유초닝 땅 알라 아무와노 사송낭 고나 베캬 교나 아저리 파스터디닝라나 조무치레 성랑바나 아유치라 모와정 Kristala inale te maina ko chingring chona liba hiba thapche arang chela women pastor pamchi abadong ta ako chenge thapche arang chela chongrang bayu khadu chomachinong Litona, Nyamke Tocheba, Dongde Yuchora, Dr. Alam, Associate Pastor. Ina lady may liba tikira, tikilara zadicha lagina. Adisa hila, suduchani, kadowi. Hiba tapchela mayang yonong, shangra mayang rakadoi, ako alatsa hila. Amike mudap koribole, magi side para kimana ishe.
abanikan time so philai gina ido service te prathana kori modab kori bo le ahado bishi khushi bai shide naga ekta chonai di ase ina nakamis la duna sakhara yo chonong kangre duno iruku khira kho shangra mayang rasa hila atung ropam ratha chona arena isa yo apam mangi chekhan chona khadu lala ina mathe chona kami sayo chonong kangre yang lilam ikhang isa judurana malang be chanong gichure hiba nyamong arang che makeba manga abadong ba Jisu Krista dige bala longdi maliba bekha khadu lamna maliba bekha khadu melang nasa mamelang ba bekha khadu tange church board ako dikondina irukukhi khyangmi mama theso associate pastor ko secretary banyana napa ara ayong langna lap chorthi thongba hidai ko ako romang thadu amabaza shobo kulang rode du matheso cho ijithela nge ka cho irukukhi nge ka cho Zarang bakyang aning se jere Tikondi Church Board ako mungkong tikira serena hiba thapchi arang chening dang rang na kadang na nolam aja khijecho zarang bakyang aning se kwa di shamala jere naradesa kanyang re adisa hila chenge kang magibo manga jong roba la thaje chara adong de kharalile inhida yuzi changere abam lamadang binge abadong ba Jisu Kristana uako iang ikyang Tuzara tangi mawaja cholana nya khadu ini sako ako arat tharo lile ira tharo yola athira maya kinguranya ako I azibai ako chanira ara mangana khatang arang langna thaje sacho kanyang re abadong ba Jisu Kristana I 1994 April 19 la Longkim town la sadi chaba Tuzara anya aziba sanglikam ko achangba setongli mawajacho ako change dashi kuchira anungla ara asangna ide arona alasa hiba litola matayo tu tangki dangnang thajecha janira aramanga ako Tuzara anya nitarana tu sa anang langna makhang phamaling baba majaba Langchi khadina I trali de manyoli de kanyang li de abamla thaje chachona hipa kang mageba manga jongcho naradesa kanyang re abadong ba Jisu Kristana khadang mailiba ako ina rata no ko mailiba sangdam baptist litro Timapur town la Juducheni khadoi ide aro trodana ako hila shangramayang family friends khadoi ro liro narade khadang kanyang re Bekha pamla amikhan tuk thaga demde khushi thaga demde kijane baba manai kokai phai khan dur de thaga bra amilaka maki side bra ekdom osore thaga bra kidia amikhan tuk thagibo khushi thagibo jodia higina mudab kura amikhan bra aro ami bra kidia bi nabore God bless you all 1998 la lungkhim la kang anya youth pastor ako kang mga pastor nguchiko kinong monong chadale ko kang asang dashi kang anya dashi ina sudi chingko da macha ashira karana yoko pastor tidong nala lungkhim la du tharang ako haja sa yocho asangu kang lala I mokore dana makanyang dana I sudi khacho tuno kang la khode I sudi khanong thacho hajada de iruku khira women pastor thacho za post anya ding khadubi na chinong dala phamaling tange kichina tangki dangna na akhinong ning dange go kang la ako hajala na arana akya sang chacho ako 1998 la longchem la na charo khona sugar mill ade pang smile makang unity village ko jire hajala iruku khira atwa lira chachona apalang nayo chanong tu alang mali chona Isura nya ako ko khira atayola nayo cha yo baba akhinong banong ko thongche ba charo cho nye khio haptao lide asu sige sangdam pastor yang chiba convener chacho ako abiola nya asang maya
i pamba iraku khira turaku the yangchi karocho ako shira darabay thongying na neko ako nayang lang karore ko yocho ay kadacho de naliba longchem litola na apam yusi kyako ako na to kadacho kadadiki cho yusi kyako ako nayang chirore na kinonge ko khechoile ta nana makibo hidadu digenge na khanong karore nana kinong banongenge na kang khadoi khinge na du yingnonge bakarore abayoku ijethelanya na ati du sudi khojaro ko akinong bimawe hajeko teying hidadu yang chiya aronong la zongrang balam chotu na hajadu chano ako hajayoko tangkitang nang ko zakho I 1998 la akinong Bangalore lang bako kang anya hajala malong ko na study chako MDiv kang anya study chako na thamba I longcho 2000 kang I thamba longde ichura aziba sanglikam class A la boyako ako achangba setongli je lalo do haji yuki ki chocheba bekha chacho I khode train la na longchiko audola na kadu pang smile unity village the chipo arapam balang zatucho ituthe setongli na ite uncle akoticho uncle kang anya tashi mashiro pe jakhu akinong ji choba tuzaran na me chobe I kadang masisang na cho abara yola aro mongyara katudu chakho abalam jo chai ite uncle ako ti cho ina I uncle ma I nowe ko ako yona hatala ganyang na thali kuchi yola I dike choi malang bejang khode longko haptao li chonang thalina asu sige sangdam ko yang chiba malongdi irokulang kadene yusi yuji chonang thali iroku khira atbarakulang rocho na yengya basa kanganye jongko na longcho yuchi ko adelo khode khenong nang ko karore ako aradi sa karora bai ichithelangye decision za makya tange ya teying na tu ma to nong mama there ko choda chomaro do de aya ashirana yoba jala hitadu ying choe pa ade dikon khaduna yo choroi nyali ying ko hibali tho thupina lalali de akho yingda ya bakhanglang khangla khadbi yaling tangki dang nang thingba de yusi jadanu ko ara tangki dang nang ko jowa ko aholara ashilara khadu lichoza arukulang wakhona hidai haje ko zungrang baralam chu amaro tangki dang nang rore pa iruku khira ko atba irwa ko tangki dang nang masu de abekena hidayo cho zungrang bara lamcho lile sangdam de tho dimapur down lang uchinong cha tanye hajamati ke de ako di fasting chako naja dase maze yang chiko naroku ki dase maze yang chiko fasting kyang ako litro mani ngingcho na fasting kyang tuno litro za jijana aku dichola tu digecho apagena apam changda yocho isa litro topina la li de suroza hajalile hajeko tangki dang nang pa maze dukhang lang phamaling nong langla khangtu lele tangki dang nang na ako zongrang balam choy pa yocho za ko positive reply asusi ke sangdam ko aramalong kyang jaku ako hiba march chonu 2000 la nguchila zaducho litola apikena yoko kode prayer and fasting tangki dang nang pa zaduranang kinatong ai kya po yale hataba kinatong sa naraku khiyo ako sangdam lito dimabor town la liba kinatong marunge nong haje ko tangki dang nang kodu zaduna ako yochona he ko ngina hiba cho 2000 la I nguchila irku ki nguchila zadu cho nguchila zadu yingna sivakla ini lipila yola iya se jorona pharago khadula ade isa home evangelist liba hajade pharagola lichoza hatala joroko jioko ako hatala duna thobina lala diudi chana yakho hajada de isa tikera
waita ko anar aratikon saya bekha apina thinge na topina lala ziliang rate licho kwai kya asam type renovate sana kalap chiba cho anya sang kalap chiba pastor ba thamko zaduna ako yo choza he ko kanyang se vaku hatala along minongke adedashi matong bole sofa chair akorana pichicho atemaya yo bachaku akola kutza thambalicho kanyang na tangki dangnang hadzala zadu khona abadong ba jisu kristaning la tuzarati nakho dikecho summer sudi july la litho de dikerate tangki dangnang nong fasting khanong nyamong magibo khadu Joli lenong malajang ko studio de hatsabe kya tikondi na kangyang re wang ko yo choza irukuki pamna kula ato daradi ko iramaya iramanga ting na prayer center lang nyamong magyaba khaduwa tangki dang nang bamba rocho hatsaro ba khanglang adisa thalina na pastor ba namaling nyamong thre khabai achoza he khanglang ako nyamong thare prayer center la bako mung pekha sangdam baptist litho kohima town rana revival chenong ji licho tikon port na mala licho za i nyamong manga hatla prayer center la mongko nyamong manga za sangdam baptist church kohima la revival chenong kaducho fasting kyo revival amwanong hipa litho la ropa akho tipa kohima sangdam litho la fasting kyo na jecho ako hajada hipa litho la ako ngu chenge dashi tikiro yale I khode muchila zatucho hajada de 2000 August chola isa atong na lede tang choroi 2000 zadupa I March la zaroko August chola ki kha tang kimalam jingro kimalam akhode ko tumama theba akang tu ji che nongba chachana ropa sivakla iya aseta alamla sansak akhosa jire isa lithola hatso khuji kho akho apeke kula apeke chomi la licho kulang rong choza hatala zaduko jiyo pamcho akola nyamong khau wakhona thingte kula koro apam documents apam kiyong lang zaduko thoma sache chari yunan thima borana ro ashibulong ku ko apam masachona rong nampa hataba flat plana sa jiche jicho akho adela akasto khuji kho kusham na tikete I Mr. and Mrs. Let Jibithong arakulang zaducho Jibithong na zilang la rakhadu khachoza ara nakamis tu na chocho khode I arakulang kushamnong zaducho nang aratura anya khadu class aziba class 1 azaba class bila khiacho kaman romla anya choda pamde ai papa aro ama sinanai ko ami hudishe aro ido tuida pachato joldi chaigina tar papa aro ama to romde thakise ido time de ai papa ama Jesus laka papa aishi ami khan khorde ahibi hey mishano ko bi ki ida Jesus laka papa hi bole no hoyo Jesus laka papa aishi ami khan kaman romde boy ase tar laka maki do hoila aigina saishi ami ke dikhish pastor aishe mudage matishe tar khan charchon ami common room de bohigena house visitation de ami isor laga kotha kodam de ito pacha tujon bra arobi mati ai papa ami to saigena ito Jesus laka papa ase to na hoyo halan koribi ama ito Jesus laka papa ase to na hoyo idia prathana lo bole sa halan koribi koi gina last to tini hoile Jesus laka papa ase koile iman khata ami to pacha para kwa sidi ito bra ito tin bra loi kena ami athik ase mangsude ami khata ase holebi atma de ami lamba hobo koi kena ekdam arobi prathana kore kena ha ito tak pungchi shede aro tade decision ekta lo do ito pacha bra isur laga papa to lamba tangor nishina tar bhabishewla holebi mangsude khata hua ami ke kwa to ekdam khushi ba ami atma te lamba hobo ko gina suru kora achitak ai ase hajaba khanglang 2021 kang adisa thalina flat rang cherocho ako hajaba flat lala women pastor chamding la ako asara
chokidar akamung amung ira aro ku hazala compound la licho za machiba hazada de la minute akhi kya kalana athalang chingroba chumulang na chingroba chana kicha tira roba wal abam shongna atelo khatupina karobe choza itura nya thelara nokho siling la kadukho women pastor siling lang karokho yo choroi akho chugidar baraku khiabam siling lang kadoba ku repairing chaliba ku ahila cha palu adela pam cement mano libala tu irza pam kho yirap talung lai akos cho alang male loba khingge ba upai nai siri bara jaige na ami khan siling de bohado ek par do hile pishi monbi bikha ek par do aro pishi thamali nishina bi chukidar khan family do u phali kinar de mosquito net aro women pastor do hile mosquito net hali bole bi light nai eku nai rati de ido bara women pastor ido chamding la do hile tar laga mosquito net to poka thakise pura urige na homai jashi ida do upai nai aro pacha duida homa bole dishe aro maki do hile upai nai ini bohi ase chup sob khau sob phijishe pani do ini uthi ase ami chai sa do iman tak aishe kaman rom de do aro sob saman phitor de upai nai siri de chai sabu ahibo ami laga tres sob phija para bisari libin nabai aro upai na thaka para last day upai nai maki laga ekta kiba box thakise ito khuligina saishele tar laga skirt ekta ekdam suga thakise do ঠিক আছে ইদো লাগাবো গইনা আমি লাগা মাগি লাগা স্কার্ট তো আমি লাগাইছে উপায় নাই লং পেন সব ভিজেছে হাফ পেন ভিজেছে মাগি লাগা স্কার্ট তো লাগাই কিনা সিঁড়ি দে তো যাবো আহিব ইদো টাইম দে চুকিদার তো হইলে ইনি সিলিং দে তো ইনাকা গই কিনা বহি আছে তার তো আমি লাগা থিঙি চাইছে গৈছে আৰু তাৰ পৰা ভাবিছে কি ফাস্টার লাগা মাগি বি ইমান ৰাতি দি আহা যোৱা কৰেও স্কার্ট আছে তো আৰু উপায় নাই ইটা তো এমার্জেন্সি উলাইলে নেচার খোলা হাতেম দে সিঁড়ি পৰা হাফ যাব চুর বাধাই দিব মিডনাইট দে কামান রুম দে বিসব গোরা ইটা তো উপায় নাই তো ইনাকা থাকি কিনা লাস্ট দে হি আহা যোৱা কৰি কিনা ইনাকা আমি গে চাইছে আৰু আমি ভাবিছে আপোনাৰ লাগা মাগি আছে না গৈ কিনা স্কার্ট লাগাই কিনা হসা গৈ আছে দে তো হাজদা আলং মিনংকে রোমান খাদু ইয়াব চোবা ন্যাংয়া খো চারি ইউনান খো আলাথা সিয়ার সাংদম আবিনা নখোনা পুরি আলাং চিলি হিরো ইরা সিলিং লানা নছোছো আখোনা লা পুলপিট হিদারি লানা কে খো পুরি আচ্ছা সিংওয়া আচ্ছা হিরো দিনা আর ইউনান না মাসাজ ছোবা আলং মিনংকে টিকে ছোবা আতে ইনা লামছে রোরে হিলা Litona scooter kaduli jaba kanyang na hadza shikanong liraba masithara ta ina kadang kanyang baza extikon imayang ra chamli se abina abiyo scooter ahila kaduna oyam dilang crown kadula kha tangza shikako ako scooter sa ina nanong mathecho ako kanyang na I scooter jan na ba abadong ba Jisu Krista ningla wali roli ko rachicho ina kodesa manachare hadza kadu Kode akong asila flat malibala lingele ko tangkita na ya cho abadong bana nagagong la kupi mo aja ko hatala iragadu licho hatala amabugu tanong mata ako yade hila isa kyang hiba kupi mo aja cho hiba kupi la ngitare kyase tado tacho na asara licho na gudda kering ring malibali choba hiba kupila ako ti Mr. and Mrs. Chobise chokidar isa chokidar ahi arugo khi ro abilang hila likho akola isa ex youth pastor ko yonong yang khamse ko Chobise ira asang na no na ade thongbilara liba hila renovate sana Shiki maye makyang nguchinong maba maza jinong shiki maye nguchinong maba jinong ko kuthaya de romang khadu maza kya anya sabalu wako maza kya ko maza kya ba hapindu khaba shamo ma kheba rore ba electric wire hidali choza agi khangla la ke kho adesa thali akole ki kyang ke kho ba thithiya ki khangli khapcha chakho khalu kho hidade youth pastor
ยังคำเซนโรคำสุปตุกลับช่วยมาไลท์ตุนคันละไลท์ไวร์จะลิโชฮัตลานะซาอัสนงลานะคำโชบะกันยังลงพินาโนลมัดจาโชนะอเดดาชีนรโยลากันยังลียาเลอเดลาฮัตรีสกูเตอร์อับมลิจบลิโทนาการีอาเจ้าบะอัญญดาชีมลิโจอีฮัตลาปมโซบะวันยชัวอับมลาวโซรบะลิโทนาโอตินทัจบะกันยังนาอีติเกียโซรบะกันยังเรโกลิโทระกันยังเรโกยุจิราจาดีกังมเก็บมังอาดาชิโรเดอับตุงบานาฮิดาชิลังนาโชโดโชอินโคเดสมันนาเชเรอะโคกังมเก็บมังอาลานรยุจิตังขีตังนางกุชิอารกูทะเจคุณาอิรกุคิเรอินิโตสัปลินงบาอินละคาเรเดโยเรยังลาลิโชยลังลังอัปเกสัปลินงโกเวลบียาเดมุนตุลิคันบรา25 years aha dem de ami kan family ke mudab kura bara ami lagam magi pachiche de kot para India pastor family 7-8 lakhs kot para papo ho tui par iman operation tangor lua dem de ekta operation 7-8 lakhs pilai hatte nai zero balance wale bi yade mondli khan bra ekdom mudab kura tar khan pra aro apni khan jama kura khan bra mudab kura bara amilaka magi pajise de kanyang reko iruku ki kamcholi ba zanarane kanyang re abotong ba kyang aning se jare abotong ba jisu kristaning la I ade kholi ba kot sut hilana dige ba shomang hiri akanyang ki thinong ba ina iyo kot sut ki thing de ade ikela kot sut takulile asang jeniro ko bare kyang chakho ako haje ina mali iruku ki na mali narana ikyang chi cha choba ina shomang atibala revival bade I necktie na chaba alang chi jing khidu yang chi de la necktie na chaba pastor de ai necktie khadu khabi khesong ho devotional la abina manga iyo alicho idwe apam na nakhinge cho khadu tho che khyang abi manga licho shomang ina iyo necktie khi bate 68 rore bage necktie adi ikula coaching bale ina kha tu samali narana chi ya cho narana akanyang na ikhang cha cho iate thang china jinkhila na tige ba heroine no ba za iruku khina janong tu samale na he ta hi changka ro de tang khita nang khatu ina kha janong be kha ji ma bala chenge ning dang rang cho ining dang turning point khadu ro ba za lockdown tang anyala kanyang longpina amapoku abam khangdi khangpe nge naga gong la na minute thare mangala I pek hola barocho ako sound operator yobi na toda na hila hatza kimara je khanong iti chanong masisa khadanong lang nara digera chagera churo kodi bana ikha tang to uncle nangyamong makhuro nong za majanong e heroila inanate shiganong e ba iti chanong abine shiga cho adese iti charong namnge upload chanong ba za tukhada chanong mamathe ta ini chambi se jute richard setting ba ako jere abina awazi ba hida changna ko youtube la upload chanong setting ba na shiga cho kodi bana kada edi chanung shiga cho anya arugu khuna ina ai kyang choba hatala na lockdown la na parali thodi yu chodi hidoi ji de sangdam rama khang imono tungi so nong ba ya cho hatala na dige na chenge da shi zungrang ba na khadang lockdown khuna I akang rokho mama theba matam di limi bala liranami yu khadu isa litho yu ninung sa kang baza lockdown ro baza iroku ki iya kang ningdang azike amala chako zongrang ba khyang aning se ko atichi amala jere yu tiradi nara dang khidana na hidashi to kang mageba manga chongkho nara pamde kanyang re abudong ba jisu kristana ma toza mawachang ako kang mageba manga chongchola na ina nara khyang chanong tu samale tange hiba amabaza shoba khanglang dina Yuziradi kadoina longpiro WhatsApp Sangdam Baptist Litro Timapur Town Laliba Yuziradi senior citizen kangtu lile tigiradi kangtu lile pongyong linong kole tange I kang magima mga iroko ki jongchoning la na WhatsApp malong kadu ina Yuziradi apam invite chare isa secretary kela contact number hatala WhatsApp malong thanong khabolong jang ako
apina khangthuna ina hajalana I machidashi nyangyama ko Bible reading ina thajanonge isa Bible khiba thalina tikenong nyangyama khu tangkhidang nang Bible kinong Bible ina I machidashi WhatsApp malong ina tronong ako isi banye sa ikang dia pastor ronong continue chana isa ese hall ditoyo WhatsApp khadu khangthuna ina hajala tronong narade nyengchore achang ka cha iruku khina chanong tu samale ta kang magyaba mga gala yo choroi 중에 마주캉 용에 마용캉 이렇고 기카다 감초노로초 하자바 아모노 너를 유지르고 기디 데서 젤링 고 이나 너를 그냥 당키다난 카도 캬쟁여레 25 years complete 후아데 이소브라 이만 무럼 구리게나 아나 아미 디볼레 구나이 홀리비 아지기만 마노아이셰 아미라가 아미칸 패밀리 라가 blessing 아브니칸 게비 디볼레 모나세 이도브라 문들리칸 아지기만 아히게나세 아미칸 아브니칸 प्रार्थना नुकरिबो होलिबि खरा गरिगिना हात उठाइगिना थाका देमदे सब नामदे अपनी खन करने आमी ब्लेसिंग आरो लॉन्ग लाइफ बिमार थाका खन बि फाल गुरि दिबि आमी लागा मागि फाल गुरि दिया निसिना उपाय न थाका तेबि आमी मुतब कुरा ईश्वर बरा अपनी खन मुतब करिबि गगिना आमी खन फैमिली लागा ब्लेसिंग अपनी खन सब के दिबोले एक बार खरा गुरि बोले जनाइ दियासे हात उठाबो के थिम सुनो Abanikan prathana nukuribi, ami sop namde prathana kuri diase. Hallelujah, irakam je chabung akora kang songrang, kang majabung mga dashi kamcho mawajo akang chabung songrang. Hila irakukining tang, litona yutiretina kaku checho chenge, amapa checho mungjabaningla irakukina janung tu samaleta. Na amuanong na kutsab akyang pa hila yutilara katoi kuyong lang ako kupilang pamro child Sunday school la pamro ara pamnana mawajang nana kamcho yobachang kutsab yobachang Kristara akyang pa Kristara amuanong aravali roli choa pamla nana lang nang nana trong ko rakongta nana ara akang kutsap yo bacha chodu maba yujela nalang la zenong nana trong ko rakongda achomang chongrang na to cho lang na cho aning se amala cho amuanong ko kutsap akyang ba sure ta se chingcho Nazareth re Jisu Krista ningla tangki tang nang re Amen.
ina Bible hira kadukire bona kolosira yang trasho washa hui asang ara makeba asang ko maya makeba maya hasa kino kolosi hui asang ara makeba asang ko makeba maya ta hira kire narana tuturu muchiro nyatarate ma ta apatomba ningdang muchirakyo lemlong apam na muchin apatomba na apatomba na apingetare chang yobu jaba za nare chang chi yanong eba lemki tu know nana dijeba Krishasa Yujepa Apadomba Lile Yuzekadu in that Lulikire Nana Dijeba Krishasa Yujepa Apadomba Lile Zangramba Yukicho Go Zangramba Yushichokuna Hasada is Ampam Moajason at the in the Yochorinza Arastutura Hilacarono, Hilayano, Azco Ade, Tikan, go in a Yoba, Nitardita, Runumba, Kishre, go Passer, go Tikan Dita, La Tayakona, Arinda, Timosona, Tankitanam. Go inner, you be me cut in a Tankitan Changan. Ina de yoba, yuna hesita in a repeat time moyono, loli moyono, tender and lemkinue, was da, Tankitanano, or Nerlam Adisa, Kay Asa, you Tankitana, Generana, has a you pick Tankitanano, Kishwe. Machan Tankitanare Nila Liba Akan Liba Idamawa Chabo Gangchi Jaba Sinrang. Na anye meyano amawano di shulam. Irena kiba machilong. Iri yang na. Matichoni dang nane siri. Hibanya mo amala shulam. Nane hechi. Natimasure. Nane siri. Nana mawachang. Nila liba. Machangaba. Iri zerang. Irena dangki dang na jin choroi. Hiba Beka nana atamu wachako, Nakani Semalachare, Idana Ate Kaina de Tankidanano, Liru, Ko Tankidanaro, Nanangi Chang, Ko Nana Lali Chang, Ko Nana Mawachang, Hiba, Litola, Tikino Ningdang, Natikira, Reverend Chidon Cham, and you're telling you Nana Mawachako, and you're telling you. Nade jang chidana na, nashiki shona, ama sinse, sinro ngeta, kiu amala ko aziko, kiu ariring ko amaling, abam anya, pakaricha, tiki biba, kang makeba manga, tikiro de, nana, anya chelanya kadang troko, nakangani se, ko aheshi. Ko ati semla chare wakang cenrang na cenrang ba amai achomang cenrang na namamali chiba cenrang na mamali chiba cenrang na anya akang bisi chokuna hiba litola mayurati anala kamasuko na kani semla chare wakang cenrang anala tuma atanyesa development kadoi hi timaso yobjero hi riata monsulam
na kanga ni semla chore wa kam chen rang irti ma bor li thola tuma ta sangdam ju cho ashima kongbo ki li thodi khado li ro mayur di atamo andala khamaso na kanyang li so cho na kanga ni semla chore ati tu da khado ima wa chapali ro ri tu da shulam se na kanga ni semla chore wa kam chen rang ati sa ara makula zira shamdurati khadoi chi chi tinong li ro ronong li ro hira pamna hatur mawa chang sangdam ji cho beku wono amnala yapselir di kham sono ning dang nana ante dashila reverend trilong cham nana khada pi chi cho na khane se chare ate samatoza nazi natasi na ngi menong chaya yala abiakang piching ko sangdamrati tuma tam makang mashaliba chanirdi abam amwanung sarung sa nana mawachang irena ate khadoi nakangane se cha amwanung chin tang chi dang na cho hiri abam nakela khako chachare ko nana hasra mawachang ba nazar chi sone ko ba awyang na tang chi dang na re wa nalam sang amen. Rasana ti hajar manga kechocho api zorocho ko apa hajar manga chacho api na yocho atira nana ikyang ti hajar manga chacho ting hila ina jingcho apa hajar manga lile apadong bana yocho maso acha ko longlang cheba kulira na kutsi azikya moshonung la longlang checho hatsana ina na kutsi amala mashonong nyamke chanong na abadongba akanyang la zerong Matthew chapter 25 verse 20 to 21. The man who had received 5 bags of gold brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Dr. Alam country. Some of our non-Sangdam speaking friends are here this morning. And I, on behalf of the Sangdam Baptist Church, would like to welcome you and thank you so much for your coming. However, I will be speaking in our own Sangdam dialect in order to save the time. Therefore, I request you to please bear with me. Isana bekaka dukeno Reverend Tridongo anya trelanya arakoki. Kang makeba manga tseramanila hibalitrola makap tikecho isana chiya papa tankina na baba kyakoma bala. And there's a special thanks kadu ko se kadu jano ko hasaba ko se za ina you anya asan kinoe hatse isa album na ikana irono hatsaba kala isana hatse ki tamba kala isana ke tangjano ko hatsaba za anya trelanya aroko ki pamyano ta isa arura album yano ko anise jano yate American Reverend Tridong arotala family Canberra Sangdam Baptist Church Dimapurke 25 years service dia karuni American ekta thanks ko bole congratulations ko bole ekta se moi Sangdam kothai kobo Sangdam kotha ba puribo aro I hope you will not understand but if you can also follow with us it will be great nen tokhan moge follow kurbo aro tajun boibo ma sob uthigina itu puribo itu karni isa yutsir apam yao aro kuki aro tsuzara pamyano nen I kala irono Reverend Tridong naro kuki rangcho makap tikecho kanyare sirang bana narakuki mawachang kose amala chere. Thank you. Is abang pamno kang mekyapa manga pastoral ministry Sangdam Baptist Church la 2000 la roko na changida shi tike batsa anya trela nya ko apina akang yuzila yoko akanyang sa atu matoko alongri atu matoko amuano atu matoko
nashigi treba atomato atrum matona rona tikego ta aku dibatsa anya trela anyana sirang bara calling sirang bana tibatsa niche gona sirang bana tibala kakarame gona makapna rangchona tigechona chenye kang makeba manga pisako hiba kang makeba manga 25 years pastoral ministry sana babdishar timamula tige bayo chenye anya trela anyana hatsapa ko chirabai kanyare magap digego sirang bana narakuki mawachang the scripture text kay ade isa lang na to na kiko hibala chakego na ina sirang bayo akika sha ala atala na yono tali na makinong ta hila isa na matele kulira asang ko apatong bana chiya ara kulira asang kang lang as ara asang kang chachoba isa na hila yuchiko version kerla yobatsa a goal kona zilile goal suna I mayi version kerla si a money kona jona lile ko version kerla a talent chiya kona trana lile azinda cho baba the original Greek text la tralibatsa dalanda kona Greek no tranile atazatsa a talent chiya ko hatsai kona hatsapayo chiya yo anyi chilana ina chanyang hila akika chana hila atsachibayu akanyang bayu ko amuano yudu ina chanyang hila hironyere hiba chiyatsa tikera pastor Reverend Tridong ko ira sanyara tikera kyangtuma the all the believers yutsira apam kyang sirang bana chiya lang baba jonalile palu ticho aichi shidam sirang bana chiya jonalile hatsaro duzela ara asang kyangsa ara shidam according to their talents and calling sirang bana hila yukilaza ara katuka manga katuka anya katuka asang jonalile hatsaba machangdade chanye isa Reverend Tridong ko ara kuki kang makiba mga pastoral ministry la tige cho pisa cho ninda ani se chate ara kuki nindang apu tige ba nindang ara kuki tsirang bana calling sa cho nindang ko chiya tsirang bana cho nindang tina wote ihila rogo na chonu taku ate ina tigere ko 9 months observation in a tina sade ara kuki go Reverend Tridong kyang sirang bana chiya mga chonel choba ina hila katang visible talents mga chonel cho hila ina hironya baza number 1 atuna witness sago Reverend Tridong is a great preacher siyura atsa sangdam liyong la siyura atsa isa timabol ni cho yutsir duma ta sangdam liyong yang pin magya mazila liba litro yutsir de apam amwano ngono go nguba siyura atsa api khatwe ko ni isana lutsire ko isana mathena lile sirang bana chiya siuno atsau chako ko hatsabaza apina pichina role anyaula arangcho khatang rangcho cho na chanye dashi kang makeba manga hibalitrola rangcho na tike na role arangcho chiya amalaka to kele asaula hard working khatang makap na muchire isa utility artu parobaji ek bajila nya anyamo nya thongla kya ke nguchipa kya shana yepte kokila ko akangla tsara asapa mali matode sanya ba ero kokila tsamato ruho de katubaji anya bajila nyesala abina makiza kitsi mata surogona hatsiri kokila wokona tankina nang chapa hare kokila wokona atsechi yu chapa tankina nang chapa tsa isana matorile hiba timabola liba litrola sanyare hilo timabola utility lindang malinduma tanyesala yangbe mazena liba atsa amaza sangdamra chung timabola cherokona treatment lang baba kerabai asa tsara family suro amaza matore hospital la admit salire bamla apina carry batsa hinduratsirang roduza ke chung isai sandam litro timabola liba carry baduma
ta yang pi mazin ali bal ditro abam timamo taung la chero bona akanya along re atsa mato ba abam za apine carry re ko hasabazla ka tang makap na tiger by isana apio hard working za ure hasala des number mayola a soft spoken ka tang akana longri na lide chan na lide phone sa ko na atso ba ko choda di ho isa abam na mathele abi choda de isa lasking chaliba longri ni ba akyang banguru ba mado serang bana abi kyang anya trela anya kyang hasaba chiya amalakadu chonalile go hasaba chiya anya na pichina kada akanala kadang suro ametsa kadu chongcha nashi cheba suro matong yesala apura ko na choda de tang khidana de isana mathele hasaba akana chiya atsa soft spoken na nitar lasing artung akyang ba ngupa isana experience hago sano mangaula punctuality katang pekya pecho time oriented lapchola pekala abina rore ko muchire pekya abamza tangchi na jere ko makapna hazurzo pekya pe yoshida pichuba sanyara atsa katwe ko na hazaba chiyo manga in a discover sacho and I hope these are the exceptional talents and I'm sure everyone will agree with me abam no ko ite yuzino he sincerely faithfully beautifully executed his talents to build God's kingdom and for his glory kro akanyano ko hatsaba chiya atsapi ko na sana baptist litro timamo town la makap na tige cho ko hazurudza hila chiya manga chopro katuga anya katugang katu choba isanangure reverend tridongka chiya manga chokona hatsaba chiya manga pigona isa litro utility tige na roko mai chinudi hi karo isanina amwano katu sacho hila isana chiya manga chiya anya chaba hinyi nak tu sacho anya iba chiya na anya na wakona makap na tige cho anya na makam na shego na manga chaba za thare kalap cho anya chaba za maya kalap ko hero ko na abdung ra hiye nan ikhang chaba chiya zana ko na hatsaba za achiyo khako na abdung phanga chacho hiba abdung bana aya chale longlong chiba kulira chale ko ina mawachano ko apina mawacho ilangure amai chunudi isane batsa it's just a story kadru isane kire it sounds very easy ta his amalama tu sajon amalama ina yonya batsa isane kode palu chinchono ni dang uchidila amalai ina nyamu maku muchigona I chinchono ba I kanong ba iroko ki chinchono ba makap muchishola masusure ko makap mununguchire ko kare ko hatsre isa chinchore ta apara chincho sono nindang apara chincho sono nindang I nike I chinke I lamlong lapcho invest agona muchiba in kitrap kadumi mayong ina I gado samakya both capital and income anya de tamrata kona ha kona chakona imakenu hidari muchila nitsarna lamakore it's very difficult to work parachinchono ni dang muchino za atsaigo ko hiba chiya nya anya khangche baila anya machincho makap na maya masa muchikona apdong banga chakona chiso sose hasana apdong bana kanyare nacha I akanyala linong kona yochoba isanungure hasa gyona reverend tridong ko anya thela anya khang tsirang bana chiya mangadashi exceptional talents visible talents chako hasa ba chiya bigona utility nang tige chore anya koki anya thela anya tsuzara kamatyo chongcha family suro lang baba matong yesala 상담 유치원인당, 상담 리턴인당, 상담 리닝당, 유치리 닝당, 안녕 트라이나, 꼬키 셔셔나, 안녕 트라이나, 막갑나 디게고나, 안녕 마친초, 다 유치리 진쇼 손낙 디게초. 에나롱 디레 라 빰나 리라, 꼬키디 아퉁라. 나라 차다데, 나라 총차리데, 차나리데, 나시게 트나리데. 오 나팅기 아마라 츠르니당, 땅키다난 쳔옹바.
o ko kila cinca kuzap chenu nindang nerna isa tigira lang nera river tree dong anya trela anya arukuki san yara matara zero go tankina keso go sano mato ko I'm sure anya trela anya arukuki matara ro tankina keso kuna na kuki na akang cinca kuzame lagi go sano sanamatecho ko na liutsire lile kuki atungla tsuani lang atsa khandu go sano amuanu arang che chenge da shi hiba amuanu liro go sano ko hatsa anya ko kini na chinchonu mama ta anya ko kina anya na makap na ro na ko ki isa ko ki chinchonu ni nang matrarang na tankida na kyona fasting kyona mawa chacho tankida na chacho tige chona isa sandam baptist ro timabura liba yusirti amuanu na lire anya ma chinchoma do hatsa ba yo sacrifice akang chona makap na isa chinchonu ni na tige chobare hila chiya lang mga chapa hina makap na tige chinsho sosoro duza chinso na roko sangdamrdi yutsirdi abam na anya kuki ko najide kanyare ko hatsa amwano khatu anya kuki na kiza kitsi na matsa ya itu chincho nura itu ego ere kuki ni na la nguchi manguchi kona ining dala iritsura na la pekya machakona hilandu vukona pekya chona I abam tige kona kona kiza kitsi na matsa ta longpina kanyang na makap na tigir roko ko hasaba amiza change ka makyaba mga pisar ba hikro along yap nong ko akanyano hiba chiya mga isa na ate yuchiko anya amwano nguko isa yutsirdi abam kan chiya chona lile ko isa na yuchiko hatsay ko na amay chinirdi na full time mongkong tigera litola matano sokole ta lang babala litola amalula na tigera atoni noe litro amalula na matigi yesla na yutsira atsakado hatse ko isa abam na serang ban isa kami chi chona lile no isa na makap na tigeno na tulala na tigeno koro tankita na lamao makap na tankita na treasure na yu atsa kiu atsa na treasure sanu mamao na hatsa chi bichi na tigera ko yutsiri treasure Serambana na kya kusimo wa chisho mao hataba amwanula na litro ko amalongo tigere treasure sanu mamao na treasure sang hatsurza na kya isa bam kya chiya chona lile no hataba chiya za isa balu changchang na discover sa sapsi ko na hataba chiya bichi na amalongo serambara yang hechi sono yutsire za hitatu ashibro roli tiliba matano ta isa bam na tu chiya kero hataba chiya na seramba tigeno Mongkong tigera ni choti papa tila, koi balik chola ira mongkong tigera sa. Ira kang serang bana ciye chona lile. Isa abam kang asaba ciye palu na mate kona, kiza kitsi mata kona, makap na isa mongkong tigera na sa makap na tigeno. Hida kala isa nindang amuano ko akanyano. Hila nyakadu ciye sa monguch abina ciye katu dungu chomado. Ko abina hasaba ciye sa abina churana rang ni opportunity. Ko abine tayo cho abadong ba hatana adila na abadong ba na ngizar amazai na partial sare na hatay ko na adila abikandu just sasure chiye chapa kandu abine just sarba adila abine na amazai ko du kisiko tu sacho no isana la kitina isana vokala hiba nyep nyitsare hikna abina chiye khatu dungucho ara shara la khatu manga khatu anyangucho kamadio abina nako machingo abikala manga abika anya ichang khatu chicho na nako machingo na azichro go sanu mara abina zaba kanyan ikyan chiye chicho na kanyan makhe na hazaba nako machina azichro na makanyana the giver kaza chapon kaza abdu ba kaza chash sanu tike chore amai chinirdi Serambana na kyan chaba chiza na birthday compare ta ko de birthday compare sana na just sabi do no ko na just sabi za na ina hataba na kyan chaba chiza masi mashono ko mabichi no ko nyakaduna achiyo machaba ro baro du sa serang bara yang li de nyamon khaduna na hataba chi hiude na tulali no hiba chi yakadu ngoba sana manga ngoba anya ngoba hanza adla na mo choba mara Anyakala mga anyakala
ka tu ko anya ikhala ka tu ko na mo de zana api ba cha amamu ka be chobare ko de nana pare yo chi ya compare chanu mo na chati janu makanya na hasaba za nana ko de lampir na amamu I amamu sanu hase ko isa pam na hasaba chi ya cha isa na discover sa ko na isa na ko de cha bichi na nyamong khadu hilayo chu za abadung panay tayo cho. In the end of the day, God said, well done, good, faithful servant. Sale, makamuchiko, kulira atsa, kuyo cho ruza. Surang panay isa, pam de kulira atsa, kuyo so nun sa yutsir ka to sa song yale. Reverend dong ko anya chela anya na, change. Surang panay pohila, sana baptist cho pohila, anya chela anya na, kang makipa mga rangcho tige cho, trayo ko. Hasaba kang makipa mga kutiza trigo, karo alon yabno, akanyano, amuano. Abina kada makam na kiza kitsi masagona tigecho, hatsekiona. Isa album na kiza kitsi masagona, makam na suramba tigeno gona, hibayu hikuna chechore, suramba na moacha, inateo choruza, tali na makino, kadoe kiliro, ziliro na album hila yalino kichire, anyechoza. Anya trelanya na amuano kaya chandaliro atza kapatsino chomachire maso. Maso Dr. Lam Tsangamba yu Atsau Palana utility de Chanda de Tsangamba na Tiki Palala Moach song. Isa amalong na ma Chana Tsangamba kya aning se jeno ipa tapche atikina Changadachi Tsangamba na Trolang na Choshulam. Tsangamba kyanto aning se jona isa ma Chana Jursa. Tankidana Kanong isa na Yunakatonya Tali isa na Hipa Nimong, Azusa, is an Kadan Kyon Royal Tanya Talina, Zusa, is a Reverend Tridong and Yachelania, good to Zara, Arab Mayaning Dang Matoda, Zangambar China, Amonungla, Hipa Nimuntina Tali, Adesa, Allah Basuzer, Jinsa Kuts of Zayin, the Zangamba to give and Zangamba Matoza Choman Drombo. Tankidan Kachano is a Kohima Dimapur, Liunglan, Passerti, Rokan Lile, as there is Arasa Vanara Litro Machete, Ara Kushira Machete, Zangamba Tundiba Chinjanong. God is Katoi, Utility Roko, she's a long as a Katoi in a long pin roko, Zangaman upon some watch song. It's a Katuna Katuni dance, Lam Chichana, and in Joe, Machana Tankidan Canon, Ko Achangala, Reverend Satong, Kohima Passer, Abiola, I mean Sanoba, Zintin the Yar is a Machan Tankatare.